Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, ke nna ke Adimilo Malusi mme ke na le Trifor Santswelengwe re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re iketle mmogo ka tshedimosetso. Presidente ya ANC Cyril Ramaphosa a re tsholofelo ke gore tona ya motlakase Kgosientsho Ramokgopa ga mmogo le ya diminerale le energy Kwedemantashe ba dirisane mmogo. A re go tlhoma tona ya motlakase e ne se go tsela ope dithata mme ke go matlafatsa maiteko a go rarabolola bothata ba motlakase mo nageng. Ramaphosa o eteletse pele komiti khuduthamaga ya ANC mo letong la yone kwa kgaolong ya Ngaka Modiri Molema kwa North West. Kgaolo eo e ntse e faraferwe ke dikgwetlo tsa thebolelo ya ditirelo. The focus of the Minister of Electricity is in relation to generation of electricity and making sure that he addresses the challenge of load shedding. The Minister of Mineral and Energy Resources will continue with the policy matters as well as the regulation matters as well as the renewable energy procurement process in relation to that procurement office. And Minister Ramokgopa will be focusing more on procurement of new energy, ensuring that there's new energy generation. So the two tasks are quite separate, but at the same time, they have to work together. And I've insisted on both of them that they should cooperate and collaborate on an ongoing basis. Gape Presidente Ramaphosa o solofeditse fa tla jelana la kgaolo e padimotsweng ke cholera ya Hammanskraal fa Gautshwane. Moeteledipele wa di-Asian Steenhuisen a re e tla bo le phoso e kgolo go nyatsa ANC kwa ditlhophong tsa bosetšhaba tsa ngwaga o tlang. O tlhalositse fa ANC e ka boa itharabologela gape. Steenhuisen o ne a bua kwa conferenceng ya go tlhopha boeteledipele jwa lekoko kwa Limpopo. Presidente ya African Transformation Movement Vuyo Zungula a re go baakanya tsamaiso ya thuto ikonomi ya naga le selo se se kwa godimo sa bosenyi go kwa setlhoeng sa lenane la ditsholofetso tsa bone tsa ditlhopho tsa bosetšhaba tsa ngwaga o tlang. Zungula o ne a bua kwa letsholong la lekoko la go ngoka batlhophi kwa Nelson Mandela Bay go sa le gale gompieno. Lekoko le ne gape le keteka dingwaga di le 5 le tlhamilwe. Lelapa la ga Sello Manamela wa dingwaga di le 69 le ikwetse go puso go leka go ema nokeng malapa a kwa Hammanskraal a kgaratlhang go fitlha baswi ba bona. Manamela o gareng ga batho ba le 21 ba ba tlhokafetse morago ga go runya ga cholera kwa Hammanskraal mme o bolokilwe kwa mabitleng a kanana gompieno. Ba utlwile botlhoko thata go latela go tlhokafala ga mongwe wa maloko a bona. Sello Solomon Manamela wa dingwaga di le 69 o ne a kgaratlhela malwetse le bogodi. O ile a tlhokafala morago ga go tshwaetsega ke bolwetse ba cholera. Seno le ga ba lelapa ba ne ba sa mosolofeletse botshelo jo boleele. Ena a ka tshwarega pila like family ya rena re la thata ka papa ha thomile tlhakatlhakana ka taba metsi. Khosongile metsi ya tlhakatlhakana vomita irana ya ra re tshwara pila cause re nagana gore government ya rena ya re feile. Go tlhatlhobilwe balwetse ba le 10 mo bokelong ba nakwana jo bo tlhomilweng mo motseng wa Kanana o amilweng thata ke bolwetse ba cholera. Baagi ba re ntsho tsa batho ba le 21 mo Hammanskraal le a le mongwe kwa Free State go ba tlogetse ba tshogile. O ka sno phela o reka metsi all the time wa ile metsi a le teng wa ntshwara metsi a teng but a bolaya batho le ga mteng wa khona utlwa mara te ya e monate like le fumi ya teng wa utlwa mara a se metsi a so ra be ke sa maybe for tlhatswa buira like lo tse dintsi mara tsengwa pe ya loja a la sharp metsa Khabagare masepala wa Tshwane o ikwetse go baagi go ka tlaleya barekisi ba metsi ao a sa lekolwang. Offense Stimo SABC News Kanana mo Hammanskraal.
Afrika Borwa ho na le palo e ntsi ya batho ba ba nang le kgatelelo ya maikutlo. Seno ke go ya ka pegelo ya lefatshe ya ngwaga le ngwaga e ka ga merero ya tlhaloganyo e rebotsweng ngwaga o fetileng. Pegelo eo e akareditse ditsibogo di le 223 go tswa go dinaga di le 34 go ralala lefatshe. Kgotsa Chabangu na bolelela gore o na le bolwetse jwa tlhaloganyo dingwaga di le 3 tse di fetileng. O na sa kgone go itshokela mathata mme na feleletsa nnile le kgatelelo ya maikutlo. O na alafiwa kwa bookelong dikgwedi mme jaanong o tshwanelwa ke go tsaya kalafi botshelo botlhe. I became diagnosed in 2020 and I became diagnosed because I had a psychotic episode. Chabangu a re ba ba ikantseng ditirelo tsa puso ba na le go tlhoka kalafi. I receive my medication through private facilities. I go to a pharmacist that is through my medical aid. Batho ba ba nang le bolwetse jwa tlhaloganyo ba tshaba go tlhaolwa le go bidiwa batho ba ba bokoa. Stigma ha se ntho ya rona fela ba di mental health workers ke ntho batlang re kopanele as a community, as a society. Getting people to talk about mental health and educating the public in all spaces and places around mental health. Batho ba le bantsi mo Afrika Borwa go utlwala ba tshepetse mo ditheong tsa puso tse di nang le tlhaelo ya badiri le melemo. Seo se dira gore go nne thata gore ba bone thuso e ba e tlhokang. Kagiso ke Ipopele wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Baagi ba Freedom Park gaufi le Rustenburg kwa Northwest ba re go tlhoka go dirwa go le gontsi go rarabolola tota go tlhabolola dinonofo tsa bašwa tebang le go tila selo se se oketsegang sa botlhokatiro. Tona ya diminerale Kwedemantashe ne a tsene tiragalo ya Impala Rustenburg ya go tlamela ka diporojeke di le 4 go akaretsa le tleliniki tsa boleng ba diranta di le dimilione di le 53. Lefelo le le sa tlhomamang le le tswelelang go gola ka ntlha ya batho ba bantsi ba batlang gona ba solofela go bona ditiro kwa meepong. Le fa go le kgwetlho ya tshalelo morago ya ditlhabololo, meepo mengwe e tsweletsa matsholo a go tlhabolola mafelo a e direlang mo go ona. Impala Platinum e fetsa go dirisa 53 million rand go tlisa ditlhabololo dingwe mo Freedom Park. These projects have created over 550 jobs and have supported the growth of 115 small, medium and micro enterprises. Le fa baagi bangwe ba itumelela ditlhabololo tseno, bangwe ba re go gontsi mo go tshwanelwang ke go dirwa. Impala ga ena sepele ka batho ba rona gore na ba kry-a mmereko ga ba kry-e mmereko. Ra leboga tse ba se dira mare ke kopa ba dire mo. We apply to a mine today, they tell you about experience moto eating winchi, moto eating RDO. Where are we supposed to get that experience where as Impala sa morona and educate us go tse re dira ya? Mo puong ya gagwe Tona Kwedemantashe o buile ka botlhokwa jwa go beeletsa mo tlhabololong ya bokgoni. Northwest University must have a faculty of mining engineering. If we do that, we're changing the life of Rustenburg forever. Baagi ba lefelo le ba abetswe semmuso Centera ya go ruta bana ba bannye kgotsa Early Childhood Development Center. Sentle Englishishi, SABC News, Freedom Park, gaufi le Rustenburg. Tonakgolo ya Northern Cape Zamani Solo o tlotlile barutwana ba sekolo se segolo sa Carnarvon ba ba neng ba emetse Afrika Borwa kwa kgaisanong ya di-robotics kwa Marrakesh kwa Morocco. Setlhopha sa barutwana ba le 7 se iponetse maemo a bosome a mararo go tswa mo ditlhopha di le 66 tse di neng di gaisana go tswa mo dinageng di le 15. Barutwana ba kwa Karoo ba amogetswe jaaka bagaka morago ga go emela naga ya Afrika Borwa kwa North Africa. Barati bano ba science ba re kgaisano eno ya International Robotics ene e se bonolo le mororo ba sa fenya ba re go tsaya karolo mo kgaisanong eno ke phenyo e kgolo go bona go na le go sa fenye segele. The competition was very nice. I get to learn from other countries. The competition experience to me was fine because it was great being in another country. There is some kinds of things in life that you need to discover, and sometimes you have to dream big to go big. Tona kgolo a re sekolo seno ke sa sengwe sa di le lekgolo go ralala province tseo di nang le dithuto tsa robotics le coding.
mme mokhuduthamaga wa tsa thuto kwa porofenseng ene a re ba tlile go rotloetsa barutwana ba le bantsi go tsaya dithuto tsa metse le saense. We are doing major strides. We've already registered major strides with regard to ensuring that we introduce robotics and coding to children at a very early age, so that they can grow up and be part and parcel of this fourth industrial revolution. We are still finalizing the curriculum, the syllabuses of coding and robotics in the province, but we are very confident that with these subjects, our children will be exposed to much higher and important areas in the future. Setlhopha seno sa ditokololo di le 7 sa re se tla boela gape go ithulaganyetsa kgaisano e latelang. Ikgolaganya le lephata la rona la dikgang SABC News re letsetse gore begela ka tshedimosetso nngwe le nngwe dikgang tsiboso kana sengwe le sengwe se se ka tswang se go tshwenya o le moagi re letsetse mo 011 714 6133 kgotsa romela email go news@sabc.co.za. SABC News lentswe la gago re ikemetse ga re tse letlhakore. Tine di le kalo tsamaitsi bua ano go sia ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.